Međunarodni dan fizičke aktivnosti obeležava se pod sloganom Kretanjem do zdravlja, a odnosi se na umerenu fizičku aktivnost bez obzira na sadržaje, mesto i vreme izvođenja. Fizička neaktivnost uz nepravilnu ishranu predstavlja važan faktor rizika za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti, a kod školske dece može da utiče i na nepravilan razvoj tela i nastanak deformiteta. Doktorka Tatjana Vidanović, specijalista higijene, rekla je da je po novim istraživanjima za zdravlje fizička aktivnost bitnija nego pravilna ishrana. Mi, nažalost, generalno nismo svesni toga da je fizička aktivnost deo našeg života i da bez tog dela naše zdravlje neće biti dobro, bez obzira da li smo deca, odrasli ili stariji ljudi. Mi smo prosto napravljeni, znači kao bića koja se kreću. Krećući se koristimo sve sisteme u našem organizmu, kosti, mišiće, ubrzavamo krvotok, povećavamo ventilaciju, znači, odnosno uzimamo veću količinu vazduha u svoj organizam, tako da je to jedan blagotvorni mehanizam za naše zdravlje. Kako je dodala Vidanovićeva, fizička aktivnost je najbitnija u mlađim godinama razvoja deteta. Pored bavljanja sportom, Vidanovićeva